sangakeun kanggo kersana ayah mandor syair nu kudu maksana mohonnya oge kanggo pengangkat hajat di pengersana Abah Acam Goler Kapurang. Bisa masuk supir kurete mangga bagong sok pada hiburan kapayun ditumpahkan tah geni ku supir PRT Acam sok ditori aburu ku tapel kuda baca makolet lompat nanjak aku keningan maksud nare melipadi obat mulina di bapatani disebar ku air mancur atau ku baju biru baca magoler anu bagur tulu yang muli baca goler talas bantu ayah mandor sair ketinggalan si kongama lobana nikah sembilan harga nanti 36 hari gitu dibongkotna kupat tempo dina langsung dicaya dina gantong ayana gegoda garang disamsuk supir kereta ditumpahkan ku sopian ditarik ku tapel kuda lompat nanjak ka gunung Abah Acam deui maksud nare melipadi yang mana melina di bapatan ya baca magoler sebar ku air mancur atau ku banyu biru di sarangan awak ogong adeui tulu yang moli talas bantu ayah bobo ketinggalan singkong lemas baca magoler kanu bager Abah Acam Goler deui aturan dia masuk opa kalem we jangan dibongkotna tenang ayah Abah Acam Goler kupat tempo Abah Acam Goler pada ngibing sok ketinggalan singkong lemas dicaya dina gantung uyahna teh godang agarong gajian ti Abah Acam alah jisang masuk supir kurete ya plus ayo Abah Acam mah sok ditumpahkan ku sopian waduh anu bager aku roy deui geningan lompat mah Abah Acam nanjak ka gunung baca magoler maksud are melipadi mulina di bapatan disebar ku air mancur atau aku baju biru tulu yang malik dalas bantu baca magoler ketinggalan singkong mama iseng buat anu bagus hargana tetinggalan hari gitu Abah Acam Goler cenah tetinggalan singkong
godong aren suadoro kotomu apa aja magoler disayang deui baca moler di sarang nabur suadoro jamu jamuna godong kocipir suadoro kotomu sayang maderais anu bager anu sayang masih lincah kene ya suara jamu jamune si godong tilong suara kotomu mama isa ibu beb anu bagi produk inu asli kaaburu model baca Indonesia baca moler bahan baca moler tante pira baca magoler simpati sederhana pisang baca moler asal dina sampah ada ide di campur jenggot kue ada naon ngaran mawana anu bagus si putri no di sarangan aburui deui Pak RT acam cenah neng aya kita nggak ngajak di sarangan wagong ibu terima jorong tungalakan gue si boga dia wa ogo wa ana aya RT nanti anu bagus aya RT acam deui Pak acam moler produk makasih dino asli hihi model Indonesia bahan nate pirang sederhana pisang terus kagaburu ini asal baca dina moler sampah kawagong di campur jenggot ada ide kue ala naon ngaran ogo deui anu bager si putri nu di sarangan ogo deui makasih tawis jaman kurang kamura pahlawan anu iman percaya ya na Gusti percaya moler dunungan aya datang percaya ya na Rasul Pak acam goler abacam boleh simpati percaya Pak acam goler percaya ya na Rasul batu mama isa ibu ben batu jaya batu kuno lima perkara batu jaya mama isa nu bager kuno kana perkara ting tang tung tang ting tung mun nepang 3 jam beli ting tang tung Miko Eli Muha Kuhariri Midada Kuasa urang Aude Oman atau ngalakat Hari Tanyang rupa
joki ngotak Aduh, enak ya. Udah Satu batu batu caya batu caya batu raden batu pulau pipis Aya madar sair nu aya ku catet atau ngalakat ayo boga carita ngalakantung manusia aku mawasa batu duba batu caya batu caya laksana mama ii saya polbet anu bager di saya deui pengalakat herana kacida enak juga di lagu nih naon anu dibelang wajah batu caya batu caya gadis saja aya mana sain foto jaga atau ngalakat ribu ke kapaksa baca makoler hoyong suka batu jaya batu sanaja barisan sarang urang kamurang palawan anu bagus anu gaduh kameramen di saya deui